دما خوش ببینرین هیجا ایرو 10/11/2021 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه اما هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جارکه دما خوش ببینرین هیجا کریزا کوچبرین ناوبراس نوری پولونیا بلاروس کرد به هزاران کوچبر ده نوا سرمایه ده شواخوا درباز کرن کوچبرین کو پرانیا خوا جباشوری کردستانی نه داخواسا دربازبونه دیکن حکومتا پولونیا لدشی دربازبونا کوچبران تفزیرین خوا زیده دیکه وزارت پاراستن یا پولونیا راگهاند کو بیتری 5 کوچبرین کو بقاچاخیشی سنور درباز کرنه هاتنه بنجاف کرن. کوچبرین لبر سینور بلاروس و پولونیا شوک دنیا سرمای درباز کرن. به هزاران کوچبرین لسینور نافبر هر دو ولاتان دا کم بونه لبندا درباز بونینه. لی تیوی اکیجی حکومت پولونیا دا آسی کرن سینور خدا به اصراره. کوچبرین کج عراق، افغانستان و هرمین جدای این پارزمین آسیا لبر سینورن دخوازن دزوترین دمه ده درباسی خاک آوروپا ببین. کوچبر خلاصی خود درباس بونی ده دبینن. مینا اف مالباتا جباشور کردستانی که هر دو لینگ زاروکین ویجه بونه. هولدان کوچبران ین درباس بونی راستی آستنگین لشکرین آلمانیاتین. لگوری نوچه آژانسا نوچهان آ پولونی نهال سر سینور هر دو ولاتان نیزی 4000 کوچبر هنه. زیده 5 کوچبرین کل پولونیای بقاچاقی سینور بلاروس درباز کرن هاتم بنچاف کرن. وزارت پاراستنا نتوی یا پولونیای راگهاند کوان حجمارا لشکرین لسر سینور کرن 15000. بردف که مدیریت پولیسان آ پودلاسکا یا پولونیایی توماس کروپا راگهاند کو زیده 5 کوچبرین کو بقاچاقی درباسی ولات بونه لنیزی گوند بالوویز هاتم بنچاف کرن. توماس کروپا دا زنین کو روشک به همان رنگی لنیزی باجاروک کرینکا جی پیکاتیه. توماس کروپا گوت اکیبا پولیس آج 40 کسان پیک دهات شاندن هرمی. اف پولیس به کمک دن آ کوچبران ره راستی هواتنه. سروکمار بلاروسی الکساندر لولاشنکو دا خافتن خواه 6 تیرمه در آگهاند کو ویج با کوچبر بری خوابدن آوروپایی تا استنگیان در نخن. لولاشنکو آنی بزمان کو او سینورین خواه نگرن و کوچبرین جا افغانستان، ایران، عراق، لیبیا، سوریه و تونس لبالات خواه نگره. حتی دیار کرن کو دناوا دو مهین داویده جبر وان سدمان نیزی 10 کسان جیان خوش دستانه. هر وها کوچبرین کو دنافبر هر دو ولاتان دا آسیمانه جبر شرط و مرجین هوای سار و کیم خارنه دناوا شرط و مرجین زحمت جیان خوش دستانه. بله هر کریزا کوچبران ولاتین روز آوا و روسیه جانینه پیشبری هف سرک وزیر پولونیا جبر کریزا کوچبران پوتین برپرسیار نشان دابو جبو کریزا کوچبران لسنوری پولونیا بلاروسی سرک دولت روسیه ولادیمیر پوتین و سرک دولت بلاروسی الکساندر لوکاشنکو خوین هم وقتی ویه که بالافرین شرگین روسیه لسر سنورین آسیمانین بلاروسی جی دست به دوریان کرن. به هزاران کوچبرین لسینور پولونیا و بلاروس لناوا ولاتین آوروپا دا عاجزی دایاوا کرن. پولونیا جی کریزا کوچبران یکسر روسیایی توان برده که سروک وزیر پولونیا ماتویس مورایفسکی دا خافتن خواه نه مجداری ده پوتین وکه برپرس کریزی نشان دابو. پیشتی برتکین جقادا ناونتوی سروک دولت روسیا ولادیمیر پوتین به سروک بلاروسی الکساندر لولاشنکو ره لسر مجاری هفدیتنک بکانی.
د داخویانین ji Moskova hatin belavkirin de hate gotin, serokan li ser rewşa heyî pêşniyar û fikrên xwe bi hev re parvekirine. Di daxuyaniya Mînskê de hat gotin, di hevdîtinê de li ser tevgerên dijwar ên aliyê Polonya yên li dijî gelên aştiyane hatine axaftin. Tê gotin her du lîderên ku bêhtirî 20 salin li ser desthilatdariyê ne, bi kurahî derbarê rewşê de axivîne. Piştî van hevdîtinan Putin têkildarî rewşa koçberan bi Serokwezîra Almanya Angela Merkel re axivîne. Merkel da axaftina xwe ya ji Putin re aniye ziman ku helwesta Belarusya koçberan wekî pergalekî bikartîne nayê pejirandin. Li gorî nûçeya ajansa Reutersê, Merkel ji Putin xwestiye ku li ser mijarê zextê li Belarusê bike. Hemwextî van bûyeran, balafirên Rusya li asîmanên Belarusê firiyan. Wezareta Parastinê ya Rusyayê jî ev yek bi daxuyaniyekî nivîskî piştrast kir. Di daxuyaniyê de hat gotin, di dema firîna balafiran de mijarên têkiliya hêzên çekdar ên Rusya û Belarusê bi xalên kontrolê yên bejahî re hatin lêkolînkirin. Her wiha hate piştastkirin ku ev yek di encama bernameya dewletên Yekbûyî de pêkatiye. Bernameya navborî çarê mijdarê di navbera Mînsk û Moskova de hatibû îmzekirin. بله هر روشا کوچبران د روجاوا سرکی یا عراقی ده شورمندی وزارت کوچ او کوچبری یا عراقی دیار کر حکومت جبو و گراندنا کوچبرین ل برسنوری بلاروسیا پولونیا یا آسیمانه بودجه و قطاندیه هر وها دازانین اف کوچبر بونه قربانیان بازرگانیا به مروانتی کرن. اوفیس سرک وزیر عراقی به داخلیه که دیار کر دو ده جوینا دستیا وزیران ده بریارهاتیه داین کو وزارت دارایی 300 میلیون دینار جبو وگرا کوچبرین لسنوری بلاروس پولانیا و لیتوانیا یا آسیمانه وقتاندنه. شورمندی وزارت کوچ و کوچبریا عراقی کریم نوری جه آژانس روشنویسی را آخوی و گوت سرک وزیر مصطفی کاظمی آلیم پیوندیدار اقدار کریا کو ددمه که زود کوچبرین عراقی ین لسنوری بلاروسیا پولانیا و لیتوانیا یا آسیمانه رزقار بکن. لگوری گوتنا کریم نوری پرانیا وان کوچبرین عراقی کردن. هر وها دازانین او کوچبر بونا قربانیان بازرگانین به مروانتی نکرین. به هزاران کوچبرین لسنوری بلاروسی کو پرانیا وان کردن بری خواه دان سنوری پولونیا او دخوازن جورجی در باسی ولاتین اوروپایی ببن. قاهره ده هر فرسند ده نرحتی آخواه یا لدیجی داگرکریا دولتا ترکیا لسر خاکا سوری عراق و لیبیای تین زمان وزیر کاری دروی مصری سامی شکری پیشوازی کرنا فرماندار اخوانا المسلمین لترکیه رخنه کرو گوت ام تو سدمان جبو حبونا لشکری یا دولتا ترکیه للیبیا سوریا و عراق جینابینن. سامی شکری دو به جوینک چاپمنیه دیار کرکو ولاتی وی لهمبری سیاستین دولتا ترکیه ده 10 سالین داویه ده بفکار او گوت مصر تو سدمی حبونا لشکری یا ترکیه للیبیا سوریا و عراق نابینه. شکری دستوردانا دولتا ترک لکارین هندرین ین مصر او پشتاوانیا کما اخوانا المسلمین رخنه کر. اخوانا المسلمین لمصر او هنک ولاتین عربان وکا کمک تروریست دیتن. بریان هاج قاهره لدجی داگرکریا دولتا ترک یا لناوا خاکا ولاتین عرب و جیران برتگین خوانشان دابو. My presence here today along with a delegation of representatives from across بله هر دناو هفتهین پیش ده جبو جوینا ناوبرا سروک دولتین یکبین امریکای جو بایدن و سروک چینی شی جین پینگ ده آماده کاری تنکرین بریا جوینی چینی داخلین آرام کرنا تکلی ناوبرا پکین و واشنطنی هاتنداین. آژانس نوچان یا رویترز راگاند کو سروک امریکای جو بایدن و همپیشه وی چینی شی جین پینگ وی ده هفته پیش ده با آوه که آنلاین بجوین. هرچی قاسی داخلین رد کرنا دانوستاندران هات بداینجی لیج چینی پیامین آرام کرنیتین. جین پینگ دیار کرکو چین آمده یه جداهین با امریکای را راکم.
بالیوزی چینی یر آمریکای کوی گانگ ده مراسمه که کمیته نتوی ده جکول واشنطن دار کد نامه جینپینگ خوند. جینپینگ ده نامه ده زانین کو چین آمده یه به آمریکای را سرمجارین هریمی و جهانی هفکاری بکن. چاوریه کو جوینا اونلاین یا جینپینگ و بایدن ده دمکه کند ورلدار کتن. لی حتی نها دمکه دیار نهاتیه دست نشان کرن. آژانس نوچان یا رویترز جی دیار دیگه کو جوین ده هفته پیش ده ورلدار خستن. بله روسیا لدیجه هر ایریشه که آسمانی سیستم خوی پاراسن خورده که پشتی از 400 و از 500 سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان پیشخستنا سیستم هین نوترده وزارت پاراسن یا روسیه راگاند کو او پرگالا پاراسن هوایی یا اس 505 کو بری قد نهات بو نشاندان به پیش دخن. لگوری نوچه موسکوا تایمز تی ادعا کرن کو اف مدل لسر پروژه کو ده سردما داویه یکیتیا کمارا سوویتیین ولاتین سوویت ده هاتبو پلان کرن. لی پشتی لحفکرنا به دولتین یک بوین آمریکایی را اف پروژه هاتبو بطال کرن. به فرمان پوتین نهاد جاره کدن اف پروژه لسرکاره. وزیر پاراسن ی روسیه سرگئی شویگو گوت اف فرمان جعالی سروک دولتی روسیه ولادیمیر پوتین و بخوا خاطیه داین. شویگو آنیزمان کو پوتین گرینگه که مزند ده دوامیا پیشخستنا سیستمین پاراسنا ازمانی ین روسیه و تایبت چیکرنا از 305 از 500 و از 505 ده جبو ارتشی. وزیر پاراسنه درباره از 505 ده جی ت آگاهی پارونه کرد. فرانسا جبو هلبراندنا پیوستین نخوین انرژی جاره کدن دست با آواکرنا سانترالین نوکلیری دیگه سرکوماری فرانسای امانوئل ماکرون جبو دوار انرژی ده پیوستین خواه به دست بخه فرمان آواکرنا سانترالین نوکلیری دا اف یک جی وکه گاوه که پشت 10 سالان درکت هولی. امانوئل ماکرون اف یک ده آخفتنا خواه تکلداری شو با کووید 19 او آبوریا ولاد در آگهاند. ماکرون آنیزمان کو پشتی به 10 سالان جبو سرخوابونا فرانسه دوار انرژی ده گارانتی بکن بریاردانه کو سانترالا نوکلیری آوا بکن. سرکوماری فرانسه گوت اوی ده هلبراندنا انرژیان نوژن ده جیب دومینن. ایمانوئل ماکرون دیار کرد کو ولاتی وی حتی سال 2030 30 میلیارد اورو ده گلک قادان ده رزمندیه بکن. ماکرون دازانین کو فرانسا دکاره ده وارین پرورده پشسازی و چاندنیه ده هیزه که مزن نشان بده او دیار کرد کو ددمه که گلک هرمین فرانسا دناوا زوری او زحمتیان دنه و ددسپیکا 2022 ده فرانسا سروکاتیا یکیتیا اوروپای جی بکن. Très heureux parce que c'est un moment un peu, pas simplement symbolique, mais émouvant, je dois le dire, et historique. En effet, nous... بله جبو پیشگرتنا گوهرنا آفهوای جسیهویه که جوتمه و لیدرین جهانی لباشری گلاسگو یه سوچیه کمبونه دلوتکه که و حتی 12 مجدار دوام بکده آرمانجا سرکه گرتنا پلا گرماهی یا دبن 1.5 ده لکلنا داوی ده جی هات دست نشان کرن تاوی سوزین ده جوینا کوب 26 ده هاتن داین جی جهان نیزی آرمانجا خویا ده پلا گرماهی ده نبویه دل کلین ده هات حساب کرن کو گرماهی جهانی بر به 2.4 پلی وده چه لگور ریخستن شوپاندنا خباتن آفهوای جی ده کوب 26 ده به باوری چالکی اووالاتیه که مزن هیه. جوینا گلاسگو د کیمکرنا باندورین گوهرین آفهوایی ده وکی گرینگ دیدن. لی اف تخمین ناکوکیا خوشبینیا کو هفته بوری دلودکه کو تیدا داخویانین مزن هاتن داین دناف در واستاندنا قدکرنا دارستانان جی درکت هولی. اف پیشنومه لدو هشیاریا آژانس مترولوژی یا انگلیس دانیه کو گرماهی گردونی لگوری پیشسازی دو پلیجی زیده تر ببه دبه کو میلیار کس جی گرما کوژر و نمی باندور ببن.
راپورا چافدریya çalakiya avhewayî sozên ku hikûmetan berî û di dema COP26 de dane lêkolîn dike. Lêkolîn destnîşan dike ku heta 2030 emîsyonên gazên serayê yên ku gerstêrka me germ dikin ji bo girtina germahiyê dibin 1.5 pîleyî de wê du qat bibe. Pispor dibêjin ku bilindbûna germahiyê di 1.5 pîleyî de bimîne wê pêşî li bandorên herî xeternak ên guherîna avhewayî bigire. Di lûtgeha COP a 2015 de li Parîsê ji bo şopandina hewildanên bilindbûna germahiyê di binê 1.5 pîleyî de planek hate pêşirandin. Lê ne sozên hikûmetên rêxistina şopandina xebatên avhewayê dema ku rastiya hey tê analîzkirin heta 2010 wê pêleya germahiyê bigîje 2.7. Enstitûya Bandora Evhewayê ya bi prestîj a Potsdam li Almanya jî di navte analîza ket ji aliyê gelek rêxistinan ve tê piştgirîkirin. Bêterî 140 welatan soz dan ku wê karbonê bi carekê de sıfır bikin. Lê kat ya ku planên 40 welatan lêkolîn kiriye, dibêje ji bo gihaştina vê armancê pir hindik welatan planên werin pejrandin hene. Li Aden ya Yemenê li dijî rojnameger Reşa Abdullah el Hrazî û hevjînê wê Muhammed el Atmî êrişeke bombeyî pêk hat dê êrişê de heraziya ku du canî bû jiyana xwe ji dest da Atmî jî bêgiranî birîndar bû. Bajarê Eden yê li nêzî peravên Yemenê li dijî du rojnamevanan êrişeke bombeyî pêk hat. Polîsan têkildarî êrişê daxuyanek da û diyar kirin ku li dijî erebeya rojnamevan Reşa Abdullah el Hrazî û hevjînê wê Mahmud el Atmî êrişeke bombeyî pêk hat. Di encamê de Herazî jiyana xwe ji dest da û Atmî jî birîndar bûye. Xebitkarên tenduristiyê yên ji nexweşxaneya El Cumhuriyê ragihandin ku heraziya ku di êrişê de jiyana xwe ji dest dayî ducanî bû. Hate ragihandin ku her du hevjîn li kanala El Ayn ya îmaratê kar dikirin. Do jî Ofîsa Koordinasyona Alîkariya Mirovî ya Netewên Yekbûyî bi daxuyaniyekê li ser hesabê xwe Twitterê ragihand ku di nava sê mehên derbasbûyî de di encama şerê li welat de 107 sivîlan jiyana xwe ji dest daye û her wiha 359 jî birîndar bûne. Li Malatya ji ber hilweşîna du avahiyan li bajar metirsiyeke zêde derket di encamê de 13 kes jî birîndar bûn. Doh di saetên berêvarî de li navçeya Yeşil Yurtiya Malatyayê du avahî hilweşiyan ji bo dikandarên li qata jêrê a avahiyê bûn jî tevdîr hatin girtin. Şahidên bû yerê dibêjin di nava rojên dawiyê de li nava avahiyê ciheke kar dihate nûkirin û stonek jî hatiye birîn. Di xebatên lêgerîn û xelaskirinê yên ku li Herêmê hatin destpêkirin de 13 kes ji bin kavilan hatin derxistin. Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyê. Alîkarî Wezîrê Karî Hundirîn û berdevkê wezaretê İsmail Çataklı diyar kir ku di dema bûyerê de 21 kes di avahiyê de hebûn. Ji wan 8 kes bi derfetên xwe karine xwe xelas bikin. Sedemî hilweşîna avahiyê jî hîna nehatiye zanîn. Li Hindistanê demeke mijeke tarî ya li ser herêmê heye û ev mijî bixwere li nava çemê li paytext Delhiyanû jî keveke spî ya jihrî çêkiriye. Ev yek jî dema ku bawermendên Hindû ji festîvala Cihatpûja kom dibûn li çemê Pûmana yê pêk dihat Hindiyan jî di nava avê de serê xweşûştin. Çemê Yamûna beşeke ji çavkaniya Ganjaya pîroz e ku bi qasî 855 mîl ango 1375 kilometre başûrê Himalayan e. Hefteya derbasbûyî kefeke spî tevahiya kanalizasyonên û bermahiyên pişesaziyê li beşeka ji çemê Yûmana bû. Kefa spî beşeke zêde a amonyat û fosfatê jî li xwe digire. Ev yek dibe sedema pirzgirêkên nefesî û çerm. Li gurî pisporan ev yek hem wextî wêyeke ku festîvala Cihatpûja ya weke Xudaya rojê sîr Sûreyê ye. Hundiyan jî tevî dizane ev ye av qirêje lê weke rêwresmên xwe dibînin. Pisporên bendavên Başûrê Asya, çem û tevna mirovan jî ji avahiya çemên Delhiyanû
جبو اکولوژیستان وکه چمین مرینی بناو دکن. او دبیجن بسالان دناوا آفی ده نماسی و نجی چوکن آوا شیرین هنم بسالان جی روش همانم. بلبینارین هیجان و چند منجانی لیور بداوید بن حتی سبجاره که دنورین پیشیا و ببینند نوا خیر و خوشیده. ارشاد بختار بود.